Ke Kynhun Myntri ke Sorkar Meghalaya, ha ke sngini kong ke Shim ya bon teli kirai ke bekong san, ke beadai ke new Shillong, ke tenat boarding, ke electric vehicle policy, bat ke jing penroi ha ki thain Khubor Jong Khuborjylla. Ha bekren hadin ke Jingialang cabinet, Myntri ke Sorkar Jilla, Marcus and Marak, uloong baka cabinet kala menjur ban penkelai ki rules ki bala terekam nadu usnem arjar khat ar ki beade baka new Shillong Township Development Agency. Ha kejuk Khubor, ke Kynhun Myntri kala menjur ban penjelan ya kejing syakri uba BM war ubala syong tat kum Chief Engineer Civil Jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited. Henry undang beting ban syakri kum Chief Technical Advisor Generation ha ketenat boarding. Ka kabinet kala ajing menjuru ya ke jing siu bai lut kesan ya kita rajaka ki bela syakta ha ke projek shna ya ke shispa lai puar kilovolt transmission line ka ba na ka arspa arpau la shispa lai puar kilovolt substation syaka shispa lai puar la lai pulai kilovolt r into sanpau megavolt ampere maukhanu substation. Kawai pat karai ke pekongsan kalong baka cabinet kala menjur ya ke Meghalaya Elektrik Vehicle Policy arajar arpun riu ban penclur ya ki pat ba ban pendonkam daki kali elektrik. Katkum kini ke policy uno ubat hiat kali elektrik unyo jingirap pisa arpausan hajar na ke Sorkar. Nalor kata Don kamsyu ban siu ya ke by registration. Syuk-syuk ke kabinet kala menjur ban sing ya ke research wing hapok ke Meghalaya Border Areas Development Department. Kini ke benta kan penkre iki an bat ki kendon ki bedon kam. Bat kan pejru ya ke jingwat benyak ban penklan ya ki kam penroi ha ki than Khubor Jong Khuborjylla.